खुरुमजरी SKTV न्यूज़ संदोक्चरी मनपुर फाइल्स की थोरमदा मयाम बुतराम नोक्चरी मनपुर फाइल्स की ngasiगे kanagadauriba hiramasina president's rule chalairiba statusida hariba president's rule si thamapa chalairapa tha ahum hele aduna tha ahum si helabani numit mari mangani helabani adubu karigidamakta Manipur Legislative Assembly gi kenosi suspended animation da thamtaragasu MLA singsi hingibanina makoi governance keno tawdragasu makoi MLA amoinadi kendra singsi gi mohot silibani hojik makoi chi hingibani adu taragadi makoi na lenga ama semnabagi posi karigidamakta leitrino center na leiriba BJP gi lusingbasing hariba lusingbasing sigi yaka yengibra natragana Makoida Kargumba, I think Balabra. President's rule adums, Salaikini, Nokoi Lengak Sem of Gidumba, Kontang, Pakalakino Havagi, Aduma Pibam Labra, Natragana, Punsan Bangam the Bagi, Aduga, Sapsabalusing Bamakan Bangam the Bagira, Tuan Boafum Singni, Aduga Miamgi, Apam, Bagi Matungina, Tabak, Torpang, Namda Targadi, Miam Nahariba, Lady Emily Sing Suki Matakta, Onsiloi, Makoida Onkoloi, Haini, Lady have Wafum Sing, Lady Duna, Ta Humena. Wang dana maron tokdana leiribisi kari damaktono haibisini asigi Manipur Finance ki studio da khanene na bada saruganu bidang television dona leiribisi Manipur University ki Department of Economics ki Professor Dr. Singhen Vaishnam Mujasinghen Mutaram Muksari loinena senior journalist Hemant Kumar Ngombani Ozani Musutaram Muksari loinena Manipur University ki Law Department ki Head of Department Dr. Imran Premananda tu untam da ko studio da yarolgani ahan bagoinai kenoda za Singhen da dum Laksharage, Kam Bamoongda, Pibamsi, Lady Bano, Emily Singer Sing as Hagi Mamangda, BJP Gi, Manung Maktada, Tokai Tanabagi, Aduga, Chief Minister Sindok Shinjin Tobagi Matang, Pami Pam de Tonamagi, Akaitan Kai Nabagi Pibam do, Adu Lay Baduna Maramorakanda, Sigi Pibamsi or Pasuai, Natragana, Tuan Maram Mayama Leram Pasuai, Kamaina Karigidamta Town say am sang Nadama, Lady Bano. Makon tholak tribano aduga government formation gi posima hojik tumin leibi mongda leisi PR sina dum sapsabagi yare habagi mongda dum leisi kamai tamin amaborsu PR sidi thaturuk teacher ki do male do thaturuk ki manung stay da yam kanna khogi MLA sing jigi maikei dagi yam kanna tawraga suni madu oithokataba mande maramdi khogi Delhi rom dagi mai ngasagi ulang maneba haidi masagi ko istela sidi yamna ko gi karihani Delhi rom da jingba adugumba ko gi MLA sing adi Delhi harena ko high command haisi aduna ko gi national party sing di high command har di lore Delhi na yar di lore aduga Delhi na no har di upalib janti kem to upalib janti ba aduna somdagi ko gi Delhi na ko gi magi signal lama piragadi adum aini khanbada adum usiki ma kontorkani signal piraktra dagadi aini khanbada tumin thokpoi di khangdre mapandi thora ro aduna khoina nene doi sidi voice of the voiceless ka haitare ko voice so ngam jadra basing dugi voice kamai to rijano kana tumin ga taro bai di khangdre aduga masagi mapan thongna kogi miyam mamang da thropasi madi tha thropasi madi ain khanbada ithok thor ko dong mandi hadi adum almost tha thorok si dum leirani Masjid ko gi miyam di question miyam hangningi maram di president rule di masagi yamna ainu sumamang de yam to jare sidi necessary evil ne necessary di oiba aduga evil zo oiba ado ani maksi leri si masagi elected government to hanagi to si muthala kanda si president rule lakrisi masi miyamna madugi makte lepasi kesu lepidre nda kisni ta oi maram di masina even ako na elected government nama kwadi matok dai parliamentary democracy dadi elected government nama motion bayawa atopa leite maron ako gi president lugumbasi na motion bayaroi mesti ngaktan gi ako gi anawam gi ngaktan gi painkiller piba gumbani masino solution nati habisi koi punam ni yani koi punam na khange ba oi adubu matang hajidi state ako gi sigi president rule lak pasina miyam na su president rule sigi mayok tele pu ude Natra ko ada president rule sidi demand to idi kuire to party ni to padi me gi tang mari manga to idi dum hawra ne irang ti to kum tam dai PR sin natra ko aduna aina kajabada PR simadi thatro dum chakki to male aduna basigi thatruk sigi manung sida moina miyam gi
film yenga miyamgi nuai do budu yenga thuna sembagi film ji am thun leire nongni semani kan miyam da sum thazan bagum badi khara ditoi ko adubu aigi wakal leire 100% thazate 6 months adum chakrani aduga union budget akoi budget puthokpa matam dasu manipur budget puthokpa matam dasu moina putoi akoi gi thatar ki ne natra ko koi de tha mari mari gi to budu thatar ki oirani magi boron account si to matam dasu aduna hairiba leiba film punamakina tha taruki leiba manungsida de in khanbada masa masagi akogi film position adungbudu madai do na koi concern randong mali tawudu bisda ina first round sin hajin amadi suspended animation kai matam de animated suspension to mahai ko oi basta di akogi governor mana koi magi meeting ko no bidam ta product to singam de natra maidi kanosi hingandrabane haidi hingi habi wadani mathok to hodrabane adagi amana kwai maro besi assembly ama haji law sembam amani natra ado ain semangam drabane haidi assembly sina magi ain semangam gi haktu mangrabane sigi manugi matam sidadi kwai maro bida natra aduna adu ergasu MLA amagi magi membership tudi makata jathari it means kainoda magi phomom thokpa tolof allowance perks adai gari adagi tongan ton ba telephone gi adagi mai gi ising panamak tudi cha manan fangi natra ana kanagumba ko gi expert singna expert id sigi areas da leiba adumba ko gi commentator singna ko gi jammu kashmir da adai dagi south ki thamgi matam da suspended admission manung da ko gi MLA gi role se ambo leitramina hadi lo se musung amdre budget su ko gi parliament to hore hadi handaki budget to 2025-26 ki manipur ki budget to MLA emtar kem to ngam de natra wa hai bisungam de kai ngam de bram de matu assembly da to gite parliament to reba adu argati MLA ki mathau se kai hai ba question am lakta adu argati som da di koi kamachari sing da di kai matam da koina magi no work no pay no man leitra thabak to utragati to ro piro idam ne na adu gitu sigi sida so ko ki animated suspension da suspended animation da leriba MLA sing da so no work no pay siner di miyam ki pucha se in terms of crores of rupees masi kan mangam ni ira ko miyam jawri national media sing da adu manipur ki da so handaki ko state ki budget sendana puthokki ba adu budget to da assembly have a post sigi da mutta ko gi magi state legislature hai tare masi ki sangbat sagat pa de te punamak si yaur kan lupa crore chahunga kulum du ji happy ne ai di chaw ba chemo happy ne adu tolop ki kari ki myam chali ni leba ki taxpayer singi money myama adu de chatpa adu mathau de am to udraba ai di anju semang am draba budget su puthok traba adi puthok pasung am draba mor pi pasung am draba garim ta to bang am draba adu ragadi masidi magi masi yam chumdaba mani adu masi kanabai damta koi gi magi only alternative ti dissolve torga no fresh mandate am law pasna chungani ai si masi adum mochi adum pinari bane anu jiki leiba manipur condition si daida maduma oiraga su aina khanjabadadi manipur gi si koi gi dum tha taruk leira matungda kangai dum khara mo extend torokadra aduga aidi fresh mandate oina lakpagi madugi film je di adum leibra kan hoi tha taruk adum president's rule se dum lai gidong ngali aduga anoba aidi phabadi anoba fresh election pangfoga anoba mihut sing khanbana phagani maduna khara phadong mali haiba wakalone adu manipur hauzik leriba MLA sing si makoi kari tawrige makoina hauzik tawriba thabak si kari no MLA amo ina sabsana makoi gi keno si koi gi lengak su leitrabnina MLA ojari haibe wani kari tawraga leriba no haibse hangini mayamna hangisi adubu sida makoi manungda yanadaba natragana leadership ki madu khanbagida MLA kyana wafum kyama dum tatna phongdoki haukiba thorom kyada pangthokba ton thorom sinda athubada koi lengaksi yanaraba adugumba sumnongolena lengak semgani haibigi wafum toina phongdoki miyamda utsairibra miyamgi asawba nga hakki phathanaba honaribra ai wafum kamai thamini kogi kenosi my own si question si anisi oja pemana su lakta mina aina khara yak tak lok tare ka ngasi di phoki yaw ta mina my own si anisi amana kano da MLA singda housing moji kari kari to wi ga ba pot ama ado story posina magi function mayam da mathau mayam duni ko aduga hangai ba question si di adum da mante aina khan bada jagi mayam na hogi anoba gamen ama semna bagi matang duda adugi hangbadi mali ado ai ani ma dum tuna satke
Hujik MLA sing se mana nahan gi tang kanoda piri se sahi si gai tare 2025 ki February gi tang trahum doida home na lauthoi ba Manipur da suspended animation tawri se masit tawri si yam gre mana athing ba thami suspend tor thami se ko suspend tor thamba si da amana kai tam ga kan da akhoi gi kano se akhoi gi representative ki role se oin MLA amagi representative ki role se masi loi thing masi loi suspend tor ni ko suspend si da loi yaw re yaw ba si kai kai yaw gi har kan da ngasagi article 3 ji mayam na khambiram gani akhoi gi kano gi akhoi gi union kano da leiba port amane na state amagi boundary sok thok pa ano state ma semba union territory semba khopa ma thoba loi lak mayam sing che union gi ojerga su ngasagi leiba state to adugi aduda laka magi mot amadi hange ko adugi power do phokta center na passion grabane ada Manipur si thuai ge hai tar gadi hojik thuai hoba yai nandi hoi Manipur government ta assembly da thada ngai lekte assembly sirabani na Manipur thuai ge union territory sem ge hai gadi hojik sembagi kano sine ko aduni jai kuki hai tar ko kuki kangbu na PR thamu hai se Manipur da lak tar gadi assembly lak tar gadi oro da pot ma pi doi ne ko magi kano se hogi hoi yai yadi hai pot ma lak do yaro da pot ni na Parliament loi pai ra bani na si manung jida moi thorang ama to pa me ba aduna PR thamu na hai bane ko adu si pot ma lei aduna masik president of India na masik si dum thadar kani state legislative kangbu thadar kani aduga moi na madu comment ama moi pi ga ne ba ko ado comment pi bai wani ado power di kana gino akhoi kutar leiti union da leba pot amani si ma article 3 si ma Manipur gi assembly port si law and mana suspend to ko sim yawre adagi yamna nungai bam ga yawri akhoi gi kano sida MLA ma oi ba sida hanadi akhoi gi kano si MLA sing se akhoi na moi si hojik si moi na akhoi na kem khara ngang matam da privilege haibam leidana leiko speaker gi privilege deputy speaker gi privilege ado MLA sing gi privilege hadi ngang ba sakpada moi da ngang ba yada bagi pot am leidana adu bokta suspend to thokre hojikti suspend to reko aduna MLA su misam amang sap mana reko akhoi nang wa ngang ba da khare henjalaga su ai thakta privilege to ngai letre speaker na akhoi da privilege to ngam je ko adu gi to article 119 da 194 da yawri sine ko suspend to da yawri yam yam jani ma suspend to ri je ko si su yaw thokre aduna samna sim mayam si akhoi na naina ro ka da yam mani hai ngai ro ko aduna hojik lai si akhoi gi legislative power se ai law semba sai jana su habi reko law semba adagi then debate tongna ba adagi financial matter khana ba adagi ngasagi assembly committee mai amlei committee si tara hena lei ko public account committee estimate committee on public understanding ko undertaking adagi committee on government assurance kai se sigi mayam se law in suspend kaim leti anna MLA se assembly da ka bagi mathau kaim tati kaim letre ba ko adu sima pot ma akhoi khangdabani aduga only speaker di magi administrative power ma mongon da piri bo administrative powers na madi kaba kaim kai madi yai aduga then akhoi si dissolve to rena dissolve to kan constitution na high se assembly gi speaker di madi dissolve to so dum leigane karma tabo leini har kanda anoba government ama sembagi notification ama hayang thokane ba ko notification di constitution gi akhoi tara suba assembly ne harjiko trai to suba ngani kai trai to suba se masi muthatle aduga tara homdoi suba assembly se khoi ke dore linge constitute tore ne order thokodo adu numitu da speaker se loire adu MLA me am loi tu gi bayai ko dissolve tor kanda aduga speaker di magi kano si mang be yadi ma de le hongde yadi ko mai thabak khar lei magi tangai phadana sudi ada ba thabak khar gi damakda mari tolo phanga le hongne si ma port sim khang khami dam chang aduna si le ga su Oje akhoi na yengdo si magi rule mayam sing si loira kanda kari hojik lehori har kanda MLA da piri si mayam khambir ngoni masagi law maker amani natra law maker asda masagi state ki sahi magi sinaga da sen budget puthokpa budget pass to ba naina ba khana ba debate tong ba mayam ama aduga leipa ki oi ba issue mayam ama khana ba naina ba mayam assembly saruk sim lo yaudra bani na hojik ta lehori si kaino har gadi ngasagi magi constituency hai tare ko assembly constituency gi magi service public interaction je asimale hoi simale ko miyam ga unaba wari sanaba
मा असीमा मंगोंदा लेहवी सिमा अदुगा ngасagi local area development fund MLA ki local area development fund se masi rule amagi makhara ek amagi makhara salai bani ana masi kanona PR mang da phaba yadi hujiki kano sida suspend to yaudi aduna MLA ki local area development fund se masi na thawak maya ama adum sira ba tawba adum yai ko masi kanona PR ga mena seje thingamdi masi ma rule da lekno pot amani na ujasi la ekstang matam khal loge to mi loge aro ya tamiro za simasu ma se ko aduna hui local development fund se sinaba adum yai mas ma ek amagi makhadani aduna sima sinaba yai smai tokdana ngasagi department mayam lady sing se lady sigi matang da pakhali bathok mayam sigi matang da ngasagi local people miam ga wari chanaraga mana bridge warga thuk tokpode dum yai ba ko yai adu mana maroi pot di legislative power am lady ba legislation ga mari lena ba assembly ga mari lena ba thuk di akhoi yadre aduga assembly changbok ta suspend tawok ta thinge di haidi madu kan saina madu sangroi da pot amane na smai tong na ai thamning han barau ko then ani subada mayam na sai haina ki ba masagi mayam na hai noi BJP ki MLA sikaya no kuntra ne thoi adaga khara sakhong khomaga sakok pok ki ba mayam nu thar kuntra tare natra suri je ko sakok pok pani ko akhoi mayim di mingo da palo ra ba aduga toroga amu halak suna kanda mo mayim palaka masa yaw rei dana masa yaw to ai chane yokum jani da admai tong na lady ba kangbu moi kuntra ga tare che masing adum lei gamen ama sembe ya bai masing lei ko adu moi kano se ngasai kuntra tare sina pulap sap manaraga akhoi na gamen ama semge hai se yadi ko present rule thamre ko adurdi magi kanu ki pai kangun ki matung ina kamai to ya kanda moigi argi center na madugi lusung ba masoi khal kanda khan bak dang la kane ba ko akhoi aduna moina tanga doi di governor tanga do nati ba ko moi party ki lusung ba sing da hai ga dam ne ba ko akhoi kuire gamen ama khoi semjarage khocharage akhoi manungda division am ta leiti mana lusung ba ma hapiro am ta piro na tagadi agi miam jing ji akhoi na MLA mo ibase kaya akhoi da ning ba thum phatre khotre khara haina ba ya pot khara leitana adugi pot da lakada ba pot ne ba ko aduna mayam na akhoi gi thasi gi manungda mi manga ni manungda gamen ama semgadabani na ultimatum tha ba se ai chumde na khali kari no haira kana ultimatum tha ba na kana de manam di mabung o na yadaga di mana sem pote ko manipur da present rule thamisi thamge na thamini khanggadam ne base thamgen thamabni tha kaya no yengai se moi da sahi a yong na tha kuma thoi na tro moi na yenga lakri je noi ngamna hona jo na adu ngamdra kan da ngamakre kan da adu PR thamage si kaura ara hairam ne ko kaura hairam ni noi da matam mayama pire noi no oidabani na khoi PR thamaga mug laiba mug yengena laiba kala PR na lahori ne adu hoen lahori ne ba natro aduna si port si laibani na hojik si adu gadi manipur da kramai tor gamen ama no lakani haitar gadi akoina panga haibi wani ujana tha taruk aina haibi wane ba ko tha taruk te kamai gamen semdo no sin anu gamen link to no sahi ama da gamen ama link kadra tha taruk another tha taruk ma extend to se am tawi ai ko tawu kain kai di hanaki tha taruk su lorga another tha taruk extend to bi ai another tha taruk se extend to bi ai tawu da di parliament yawi haibi wane ko ma aya am long ne haibi wane aduna sina sumai tor kan sida kari gino hairadi ngasai gi khanariba ani se kaman dugi bu yasanaba pornaba gi damakta thamoina PR thami natro ado PR gi gamen sina yasanaba hona basu ngamda kanna hona su hona de uji ko hikom torgo honari ni khonari ni leba ngai ni to mo mal sutata de hoji ta khoi ubada ko ta de natra aduna akhoi gi kano se apun ba haiba do hoji te khoi u phang de ko kuki gi MLA gano sing do ada le hori ba moi tare ni pan tara amung lai sing do gamen sem da yaw ya gadra natraga mi gi share ma lai do ni ko amani pdia ponte moi minister natra moi kanglu mo gi ni na minister pigya ka da wasak lo ya lo lak pa ya gadra sigumba othokpa ya da ba mayam ama lai bani na center na present rule se ai matam khara ai thamgi ne khalle ba ko aduna nahan gi wari sanaba ama delhi chalu do wari sanaba du da ketang khoi na maduna positive response sama lairam tarba hoje sungai ko positive response sama hek le gadi gamen ama adum samala kane ba ko adu na tingai di gamen ama semba se ai pak thajati aduna masi ai di sum khain sum pajabai wani ko sumaina sum sagi irang je sum laksan ba sunnata adagidi den sum thadu ga adum kulai pikalo su yadaba central government su kaim haidaba natra adagidi free movement le hello na haiba free movement le be yaro hai so dum haiba sangba yaro dum haiba thingba adu su kaim haidaba smai tok taragadi present rule se ai dissolve tor ko mal
को मणिपुर से अदु डिजॉल्व तौरबा था तौर की मंगी इलेक्शन तौदे यादि फाइ लुरि सिने बको अदु पोर्सो मा तौनबा मागी मुप तौदे यादि को हयं कोर्ट लांगनानि सुप्रीम कोर्ट लांगनानि करिगिनो हार कादा मणिपुर की इरांग आदों यामना कनबदा लोक सभा की इलेक्शन तौहि नत्रो बो थादरि नत्रो अदु इलेक्शन याय हाय नत्रो ताकबदि स्वाइदा इलेक्शन याय यादि ना गेन गाय खन मनते मदो खुदम मोइना सांगें मोइना खoi उग्रबने बको अदुना होजिकी मयामना नोई लेजिस्लेचर मयाम लेजिस्लेटिव मयाम जिंग लेजिस्लेचर मयाम जिंग जे मसिंग यामी नोई गवर्नमेंट अमा सेमगदमनि हाइजे आइना गवर्नमेंट अमा सेमजगेना आदा हाय यादि केनो मोइ कीने बको के जोर तो थोकी दाना की होजिकी अदुना तोलो अदुम सारगा लैबनी अदुगा मोइ मथौ मयाम अमा लै आइगा साइजे दुनिको मियाम के इंटरेक्ट तौबि याय उन्नबि याय देन डेवलपमेंट वर्क मयाम येंबि याय नत्रा अरे गवर्नर दा मोई कोई पक्ताक पिपति ngam de मिसम अमदोंना मोई वारी सांगरगा मयाम की डेवलपमेंट तुदा अदुम थबक अदुम तौमिनबा अदुम याय नत्रा अदुगा लेजिस्लेशन की पावर दि मोई द लेथि ना स्वाद थमजग होय जब प्रमाण द तराम अक्षर केनो दा मै फुफास थरम दा कनरबा हिरमसी थाहुम हेले अदुबो हौजिक कोइगी लायाम सेमगी अदुम ममी अमता उदबनिना थाहुम से सेमो राउदना तुमिना मवा मकोन तादना दम लैबा अदुना ओइथोकदोसु मालक्तबगी फिबम सुम लापा मियाम की पेन दब केनो दुम लैबा मियाम की लेंगाक से मियाम न पामबनिना अदुबो प्रेसिडेंट्स रूल सी की मखास द मणिपुर से हौजिक रूल तौर लेरिनी गवर्न तौर लेरिनी गवर्नर ना तौरगा दुगा सी फिबम सिदा प्रेसिडेंट रूल सिना मणिपुर की हौजिक लेरिबा फिबम सिदा सिने हेना सुनरब जारा लेंगाक स्टेट गवर्नमेंट से सेम द्रसुदम हौजिति दम या यारे ना दम लौबा याब्रा फ्रेश इलेक्शन का तौबोय ना ngaयरगा दम लेइनबा या स्माइ दम लेइबना फारेना दम खनबि हौजिक से कैनोनी प्रेसिडेंट रूल दि अफब नति अफबारगा याम थबक याम तौबो प्रेसिडेंट रूल ओरगा दि फैको अखोइ सिना प्रेसिडेंट दि ओरगा रूल दुदि यावरम दबा हाइतारे प्रेसिडेंट रूल अखोइ प्रेसिडेंट दंग ने खोइसि रूल यावदबा रूल यावदि नाहाना टेररिस्ट का से तखाइदना अदगी दि कय हाइतारे अखोइ हाईवे के चलहन तौरदौनेबको अदगी नोंमै इलीगल आर्म्स मैम चाइदन लेडीसे लोई लौखलदौनी अदुगी पोतुदी अखोइना यू उदे अदुना अइना फागियुना सुम अखोइसि प्रेसिडेंट रूल नत माने प्रेसिडेंट दंगी ओर माने हाइसे सुम फागी तौजबनी अना हजिकी पोसिदी प्रेसिडेंट रूल इज अगेंस्ट द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अइना हाइबनते डॉक्टर भीमसाहेब अम्बेडकर 14 ऑफ अप्रैल से अखोइना हाजु खनगिबदो अम्बेडकर की बर्थडे नि अम्बेडकर जयंती नि मान हाइरमबनी यारगदी 356 से सुतम थमोइदौनी हाइरमबनी सुतम थमोइदौदुना अखोइना एक्सेप्शन रूल ओरपै वारिनी अदुना सिगी पोर्टनी अदुना प्रेसिडेंट रूल सी अफबल आमत लेती अफबल प्रेसिडेंट थबक आम तौरगदी प्रेसिडेंट रूल की मतमदा लॉ से चलाइदना फजना थबक तौरगदी अदुना एक्सेप्शन नि अदुगा अखोइगी मणिपुर लेइसी प्रेसिडेंट रूल सी कसु तमजेनिंगाय ओइबो थोथोपो याउद्रेबको अदुम चप मानरे अखोइ गवर्नर सु दुम प्राइस पीबा चट अमा चट तौरगा तौ लेरेबको शांति कैगी थोइदोना अदुम चथदबि टाइपता अदुना अइना खमदा पॉपुलर गवर्नमेंट दुनि हेन फनी तौबदबो पॉपुलर गवर्नमेंट दु लागा मदुना अफबा यामना अकनबा गवर्नमेंट हम ओइगदा ओरदा दैट इज अनदर क्वेश्चन नेबको अदुगी वानी अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट दी एनी टाइम इंस्टॉल तौबो याबगी पोर्टी लेरे लोदि लेरे कैगिना कांदा अखोइ सी पार्लियामेंट अप्रूव तौरे अखोइगी प्रेसिडेंट रूल सी अदुना वंस अप्रूव तौरगदी 6 मंथ की टाइम नेबको अना अखोइना हाइजनिंग दि लोदि 6 मंथ हाइबेनि 6 मंथ बुक थमदोंनि बुसु लेति थमबबुदि 6 मंथ सांगदोगा 3 इयर बुक थमबा यादोनि मैक्सिमम दा अदुइ पोट लेजरगसु लोदि हुजिक लेसि मोइसि unless and until अखोइगी असेंबली सी डिसॉल्व तौदि खैदि दिस इज सस्पेंडेड एनिमेशन नेबको हाइंग सरकार से हांगचित सेमसु याय मसेम सेमसु मरो सेमसु याय थातो की मतुंग सेमसु याय थातो की ममांग सेमसु याय अदु एनी टाइम सेंटर बु यारगदी सरकार सेमकनी तौदबु लीगल प्रोसीजर ते यावरिसिदी ख्वाइ फास्ट क्लेम तौम चंगी पॉपुलर गवर्नमेंट जी सेमगे हारगदी मिनिस्ट्री से लेगे हारगदी क्लेम तौम चंगी मदु आर्टिकल 160 की मखादा काउंसिल मिनिस्टर सेमसी चीफ मिनिस्टर अइना ओइरगे अइ नंबर लेरे हाइदना गवर्नर राजभवन दनि को तौदुसे मान क्लेम तौदुसे आदा चल प्रेसिडेंट तौरोइबको ही ओ सी दुना चलगा आई हैव द नंबर से तौरगा राजभवन उलनी अहा आई हाइ लीगल प्रोसीजर नि अहा मान उलनी उलगा हेक्ट सरकार सेमोइबको ख्वाइ फास्ट कै तौगदा गवर्नर रिपोर्ट अमु थागिन सेंटर दा स्वाइ तौदुना क्लेम केरंग ला नंबर लेरे अदुना पीआरसी रिवोक तौरसेन अदुगा आर्टिकल 356 1 नतबा 356 क्लोज नंबर 2 से द वेरी क्लियर नि पीआरसी anytime it may be revoked or buried by another proclamation and proclamation among gazette tholokini aduga revoke tawre and lauthorane ko lauthoga sarkar semdoine ko tawdabu claim taw amadi changi adu claim tawbu da sarkar semalaktraba adu tagadi legal recourse ta supreme court direct pay are challenge to we are judicial review over
imposition of proclamation of 356 1 in Manipur and court sat we are lagadi court na isak dong tor kan tawu claim am di changi masiki president lai SR Boma against Unit India just mapan held over 1994 case adu naina khamada adu presidency law ni law du lai rabani na adum ada taw isak dong tor ani center na kaino na Supreme Court na du machinga laitre ade claim tor matung sida governor report ha da ba yaroi kaino bu governor sidi ma the constitutional head of the state ni aduga madi mangon the power yana pide mangon the discretionary power yana kharle madu kai yawge 163 da 174 da chai ba kan article khara da yawe governor ki discretion si kayam lai si Supreme Court yam challenge tawre Rameshwar Prasad case na for just the kim lai ari bada adi ino no bada akoi gi Tamil kano state of Punjab against akoi gi governor of the Punjab na tawba 2002 ge case aduda Punjab government assembly governor assembly saman taw ya da we ko chaira khrabani kano na Supreme Court nangi madu na thong te council minister nu saman taw hai tawrona hai you have no discussion ade hendo kui deba numi khumni mari ni gi mamang da Tamil Nadu government na moi governor challenge tawi kaino Tamil Nadu governor si AN Rai do phabudo no ki kari ki pairam bodo an AN Rai gi mathakta challenge tawi kai challenge tawi hakanda bill tara with hel thamel article 200 ki makhada article 200 ki makhada assembly na pass bill do governor piraga governor soi tor kanda assembly e on do ne bako ado gazette ta publish tor ga law oi do ne bako adu pot le da governor assembly will hel tor thambai wani da adu constitution ki article 200 ta di kayam kuina governor na bill du soi tawduna thamba yai governor ngam baibu amu thada gibi yai nangsi reconsider tawena adu reconsider tawduna amu thagala gadi upai leti governor soi tawdoni constitution yosibu adu kayam kuina governor gi office ta dana leibe yai na bill si yawrum de constitution anu mana sum yam sang bill jaw sahi gi helaba tha taram ka suru bill yawri bako adu mi gi government kam gas legebu Supreme Court chalaga challenge tawri ni state government sina Supreme Court ino na haire noina thamga thamabada governor gi office ta you cannot withhold the bill beyond 30 days 30 day gi hen sangdana thamba yaroi adu thamta gadi it should be deemed to be assented and assent period lawrani haina lawthare Supreme Court hek lawrak paga numidang tu the gazette notification thok thoi sarkar haidi governor soi tok tok Supreme Court deemed to be assented haini haire ba ko numiti hengi bada aduna gazette ta no pass numidang tu da lo on gre amai to aina haidi mina adu court ki record sinaba adu gi post ko yengmam changi aduna popular government label itaba tawudabu claim to ngam gadra ngam uidaba haibaduni ko claim to bai si khoi sidi claim to ngam bagi post center na haite claim to ngam moi aina claim to ninge ade polge party no claim to ninge to aina tiko xyz tuna polge party do diaro aduna claim number leire na rajbhavan na claim to se ngam gadra ngam uidra si doubtful ne kai no kan khoi di center na haigal chachabane center na claim to ro Mr. A na claim to selo chela claim to ni bako adu nga kho stop ga dai lep to ni advan center na loina sabi pai ba center loina tawbudi na khoina claim to ngam da ba kem de ga am kem to ni ne dili de kem to ni hai ni group amai to bo lei bani na khoina center na di saka pai mo heavyweight sing sina noi claim to ro hai green signal yellow signal natra orange signal pe kum chang adu ga di claim to ni adu hai ti to roi adu ipo ne amana moina am gas le ga na 2/3 kapthopum chang kapthop numai na te ko not less than 2/3 member of those party concerned na 2/3 to thogla gadi akoi anti defection law ko 10 schedule yaw anti defection law gi makha da moi kan bangam gani tawda 2/3 not less than 2/3 minimum 2/3 ti chen thok tare chen thok ga to party ngo merge toroga moi sarkar semus yai ba adu claim to din adu claim toroga ti possibility is there Center semala claim motor semala kado male kaino ka semala kado male habi wari di kaino ka da akoi honorable home minister Amit Shah na parliament da phongdok ki po ne mako amana lok sabha da phongdok pana PRC matam am sai appropriate time da lakpani haidi irangi kai gi leisi da PRC matam chai na opposition kai ni yet padur man thamme mako aduga mathang tana mu rai sabha da thambana akoi PR pamde PR ek din bi nahi adu du ka hai ko da ka leiti akoi na moina kana leader oiba leita badagi ko PR thamde thamgi bani aduna PR si kuina leiroi habi indication ama any time hata sarkar ama lakpi ya habi am seme ko adani ma yang wa saka sendu tongni ji ame sana khara ngangi bodo adu aina bapta de ma hai si mamangi lok sabha gi log doira rai sabha gi log doira khangde ko adubu lo dadi lex posterior derogate lex priority
अकोम ngangbuduna ahmadu ka ilay lodadi adu lawraga akom baidu lawraga leader letabi semda leader mo leraga di claim tawduri bu wari sinati aduna aina khamada madu ma sangthil agadi phagado mali tawdabu claim tawraga sarkar am seme khalo thamanga obe thatro obe hayeng obe hangchil obe because we are suspended animation je kai karong kamu leitega hakanda supreme court high si SR Bomai against Unit India 1994 just mapan high karong kana unless until assembly is dissolved tawdrabo assembly dissolved tawdoine ko dissolved tawdi first election la ani 6 month manungda adu 6 month su kata sangno sangni tawai article 324 da yawrisi kaino ko irang sidi magi premature ending of the assembly ne ko adu matam di 6 month kha sangno sangni adu yayan high supreme court adu aina thamjari di adu gi potuna amani adom da lagadi phare ko laktraga di huji tawai abase huji ki do option ne ko adu ga huji ki esa bo mine has very clear ni law di unless until assembly is कोई dissolve तौत्रब अदु तागदी suspend animation ने बको सही अनि की मतुंग 2027 की मार्च अप्रैल इलेक्शन ताइना खोगे अदाइ बुकी मार्क से एनी टाइम नटगा हायेंग ओबे हांचिल ओबे एनी सरकार सेम्बे तौबो तो ऑल डिपेंड ऑन सेंटर की लीडर द ले कैनो म खोई कारिबा एमएलए सिंग सि मसागी काहे तारे लीडर ओबे की करी करी तौरगा खोई सरकार सेम्बे याबा की मागी विल अदगी पांगल हाई सिंग दु वाट परिना अमो चांगे अदु मोय दु सरकार दु लागा अखोई नोमेंसी पूरा इरांग फरदा हाइबदुदी there's another big question is there aduna ai mathangam haijek sarkar si semningi aduga sarkar si lehaningi adu taragasu miyam ge apamba si phangadra phangoidra adu su tambang ngamdri aduga hoi lengak se amuk lai hai taragadi ano balu singbam khanbi ai natragana hanangi su obi ai natragana any oiningbam oi taragasu lengak tu la kanda legi pibam si phagalakadra lakshin mangam doira hajile pibam si hena phagaran mangam doira president's rule gi mamangda lengak tu lerami lengak tu gi matungda president's rule lam lere anigi pibam sidagi hena phaba purak ngamudra haibuduni adubu center da leriba BJP gi lusing basing high command gi aduga lengak sisu BJP na adumba lusing balengak ni BJP gi lengak ni NDA gi lengak ni aduna president's rule se matam sana thamgi haibam su lere masi ekoi thamning banate karigumba lengak semna bagi pose patem tana harak tabnina kem tawdabnina ekoi thambani hek harak paga koi tintadana lokthokani haibagi adugumba wafum bhawa union home minister amit sana phungno kibele adu kari gidamukta center gi lusing basingna aduga BJP gi lusing basingna manipur gi political activities sing se free stock chalaga thambagi thawoma sathari bano haibagi osini irang si hena kangkhalakani na khan boi bisara natragana political crisis si lei haibagi adugumba manage ono report oibjara kwai thong jaching center ke state ka anisi hojiki habire wadu da chatlagadi double engine haini dina koina hoi adu regadi delhi gi engine jina kogi manipur gi engine jida no confidence to wacha mane natra no confidence hadi thajadre aduna koina nui sagi nui marakta koi kaina re adu tawre hai adu mane ga tawba hadi khone gidi yamna ga tahonning ba adu noi ne soijabadagi adu mane tawba ga tahal ise hadi akhoi di unba matamda center gi yamna nium chumna ga tawjaraga state na ga soijabai monga malan me mo mandra do chuma kone sum sigi koi gi narrative se sagal matam aduga amaro dum yenga di masi center gi lelang hatane na udoine delhi gi lelang hatane na lokthok ke sungami hapchen ke sungami adagi nang khutaka to oi dum ton mangami aduga hamning mami so hapangami adu only thing is that akoi gi hairi ba koi gi magi center na tawgada thabu tu tawdabai ne si so dum koi kang ba amane natra ko hadi sigi koi gi si regional party local party na manipur ji lengak panate hoi achong party ma yam na magul leiba thauna leiba aduga hakte yam sakti leiba party mane ado akoina mung asai ki tawre wahang di akogi khumbang moide wahang tatna hangba hor leini seidam leidena MLA sida kone hanjan hangasu aina khambada khumbang ngodabam te leiti maram di wahang ji MLA da hangadam nate si wahang ji di mahu thagaliba akogi mangda ticket piriba magi party du ne lepadam ne sisi party ki niyom ne hadi karba akogi sida di akogi MLA jindu gi marup tu dagi madudai koi lipsing mam khan gadam sida le jewani practically party na kharma akta ne kana busim so organi haisima di hoi akogi minister macha masu koi cabinet ki kari gi mayam dudi chief minister da piraga magi power manung duda magi niyom du yauza bani na dum khajai ko aduga chief minister habi amna ki po simadi akogi party du na dum lepadu ne natra
मदाइदुदा आइन खनबदा मणिपुर गिसु मदाइदुदा कैसु होंबा लेते अना पार्टी ने तौ हाइबदु दुम तौइन खले अदुनो वखोगी माइगी होम मिनिस्टर नसु पार्लियामेंट थंकिबदा कोऑपरेट तौरी दुम हाइगिदन जाम फजन कोऑपरेट तौरी हाइबनी अदिगे मन तो हाइबा मतम सुम तोई नत्रा मोइना हाइबदि लोइ तौरीबा अना पार्टी दा ख्वाइदगी थाजबा अदुम म्यूट हारगदी मणिपुरिसदगी हना कोगी थाजबा लेरम दो वानदे इंडिया हारिगे तौबसे अदे नोइ वांग कनु वांग दबी अदे दिल्ली दा पुलप पैसा मैम तिंगदर स्टेट सी लेजेगदरबा स्टेट सी पैसा मैम तिंगना चलुरे अदुगा अनुसिदा कदोला इनोने तांथुरपुगुंबा यमना नै तौदर तको अदुना अदुगा यम हाइतबदी करिनो हाइदा अखोगी म्यूट सिंजना मागी पार्टी दबो ओरो अमदबो ओरो यम थौना फनि संग थौना ngसागी लेप्तना ओ पार्टी बुदी कनुबुदी अखोगी असुंबा फिल्म लाग मतमददी पीपल फर्स्ट आगी पावर आगी प्रॉफिट आगी पार्टी मधुगी मथक द पीपल सिना फास्ट को न चंगन बोरगदी ngसागी मणिपुर दा थोइबा थौदु सिजु थोमय नात्रा को अखोइदि ngसागी चोरोनाइजेशन दा यम गावरेबा चोरोन दा पैसन बजे सिगी मागी करि हाइनी थुबा तान बरम दा चोरोनाइजेशन को रेको अदुना कितंग अखोइगी बागी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है बसी कितंग कनो तोम चंगे नत्रगदी अखोइगी आइनी हाइजबदो ngसागी पॉलिटिकल जिम्नास्ट मयाम लेसलकपा अदी ख्वाइ फाबा जिम्नास्टिक्स सी असिंग जिम्नास्ट नत्रबा पॉलिटिकल जिम्नास्ट ना अदी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मयाम थोरपको अदुना ngसागी उपन हुनबा लोंग हुनबा अदुना आई पार्टी यावदबा पार्टी अमदा यावरक्ते लो यावरे पार्टी खुदम रीजनल पार्टी लोकल पार्टी लो यावरे आई यावदि बेन पार्टी कता गाइरे अदुग मसिंग ने हेंगलपदो सिसु कमोडिटी ओलपगी खुदम मने अदिगे मु अतै तै दि फाइ ओपोजिशन दगी लैरुबा खोलुबा अमबदी सरकार सेममदाय मतम सिदा हॉर्स ट्रेडिंग हाइसे हंदकता कर्नाटका गिदा चीफ मिनिस्टर मन हाइरेने मदु इंडिया गी मरु एबा लिविंग पीपल सिंगा फोंगिनी एमएलए अममदल पा करोड़ यांखै ngसाई पीगे हारे चोंथोरो हाइरे कायना हाइबसी मागी हेडलाइन द लोन यावगिबने अदुना ngसाई एमएलए जिंजिंग ngसाई अखोगी अखोनि इकाई खुमनरिबा ऑनरेबल ओरबा मयामजी लैबा योनबगी असुंबै थबकसी सरकार सेम मतम याम तोइ तोइ नत्रा अदो अदुगुमगी फिल्म दु मणिपुर की फिल्म से कंटेक्स्ट लेतेबा सिरि रूलिंग अक्तनी अदर रूलिंग पार्टी की मागी ऑलमोस्ट लाइक ए ब्रूट मेजॉरिटी ने बलेसे अदरगदी क्वेश्चन दु कनादा हंगदगी हाइदो आइनि साइजरिबा खोसेगी हंगबा कोई खुमंग मोइदे वा हंग ततना हंगबा होरले काइनरमदाय केनो सिबाइदो अरमाइ तौदना ngसाई वाहंग दुदी पार्टी दु हंगदमने करिगिनो नकोगी पार्टी ना सरकार सेम होने दिस करिगिनो नत्रगना मदु पार्टी दु नकोई अनसारेबल दी पार्टी दु ओएबा अदु मदु अखोगी प्राइम मिनिस्टर ना नत्र होम मिनिस्टर हाकतो सुनतेबा मोइसु मरि लेनबा पार्टी दु तौदोरि नेबको अदुना हुजिति वॉइसलेस ओबेदंग नतना पावरलेस ओरे हाइदि एमएलए सिंजे वॉइसलेस ओबेदंग नतना पावरलेस ओरे गरिमदंग हमदे मणिपुर की मरमदा एनी आइन अखोगी सेमप मतमदा मदुदा मनुंगदा चंगागा अखोई ngang याबगी हक डिबेट तोबा डिस्कस तोबा उपाय अमता लेत्रे अदु यामना नुवाइतबदी अमरमदा मणिपुर की फ्यूचर मदुगा मणिपुर मियाम की फ्यूचर अदुगा अखोई इंडिजिनस मरुन इंडिजिनस पीपल सिंगी मागी तुंगलम चचा ngasiदी अखोईगी अयाबा यावदना अखोई तानरमदना अखोईगी म्यू खंगलमदना मदु अखोइना दिल्लीना लौबगी फिल्म लाखरे बजेट मक्तदा अखोगी मही मसिंगदा अदगी मचागी अखोगी असे हक्सेलदा नत्रकरो मियाम थबक पिबदा कर्म मखलगी कोई वारेप लौनी क्या यामना प्रोविजन थमनी सि अखोई कुतर लेत्रे समना अखोगी मियामगी म्यूजिक कोने थागलिबसिंग दो मदुना हकमता लेत्रे बारमदा लेत्रे पुनमक्सी अखोगी दिल्लीना तौखरबने नत्रा अनु करिम तमदे मसी अखोई वर्चुअल कॉलोनी का जो है हदि कॉलोनी द वर्चुअल ओइबदो अदु फिल्म मदा लाखरबा अमनी अदुना मणिपुर की हेंगी तुंगलम चचे होजिक लेपननबगी अदुगी मागी आइन सेमनबे हक्तु होजिति मणिपुर की म्यूजिक की खुता लेत्रे नत्रको ओनली मोइना होजिक लेरिसे अखोगी पैसा फंगबा अदगी मागी मोंदा पीबा मसागी सरकार की गाड़ी अदगी मागी कोई सिक्योरिटी अदगी मागी लेरिबा बिल्डिंग पीरिबा अदगी टेलीफोन की इंग साइजबदो मयामदुगी कानबदु खक्तंगाय हौरेबको अदुना नि ngसागी हाइजरिदो सेन थुंगी फिल्म नातै चागिद्रबा तोलो फंगदबा मयाम सुना सुना तोलो फंगदबा अदिंगसी बीडीएफ की द योंग तौरी मयामदो पैसागसी याम वाजबनी मोइदि होजि रुपा लिसिंग निफु यांखैगी मतकद फंगबा यारबनी नत्रको अदो मोइदि अखोगी वाना अयुक्तगी नुंदांग भौता ngसागी अहिंग यारक्तना अदिंग ngसागी अखोगी होम गार्ड मयाम तौरले मोइदि फंगदे अदो सोमना कददि ngसागी आजु सेमंगमद्रबा बजेट के मनजु कैम हाइबंगमद्रबा शक्ति अमता लेत्रबा अदो रगदि मियांग बिसादु सिनरीबा अदो यारगदि अखोई नो वर्क नो पे सु पालिसी का हारिसे एनीवे मियांग पेंदबदुननी अदुना आइना सिगी अरोइबा राउंड सु ओरनी को सिदा आइना हाइजनिंगबदि अखोगी एटलिस्ट अखोई हिंगिबनिना किनंग अखोगी ngसागी मखोंदो
haipetang oraso ko thora aroi boina si miyam na pamnani adu majority of the people in swing matam da cham da maudra da income da manipur gi abdi mana ko gedra handak ki ji thupcha laga inong no ba kangbu ma masi manipur uba pami haibis masing am hel hoi lega ki pami adu tar su handak ki ji thupcha laga anu ba yam taseng ba yam fresh oi ba adu ba ma pami haibisi ayam mana pami haibini yo jaiman ta laksar kan da sagi center ki magi policy le ramgani ma lusing basing tu ki makoina sanabali la oro amoro the party habam su leirin party ga MLA sing tu ga su magi relation amadi soi le ramgani aduna manipuri sig le film sida leadership khan ba hairo claim tau ga hai tar ga su sini habadu utpa ngam da bas kamai habini akoi gi mogi convention ni ko koina sumoi matam sangna sum political ki kano sida sum naina bada aina MLA mayam aingonda yam sogli aduna masing yami aduna aina gamen sembani aina lit tawni ase BJP man be yati sini ko yam durisi yati mamdi adu yam targadi koi kanu ki thongju assembly constituency ki TSB sorji na matam amada siminsa oram be yai ko magi da mana mawonda MLA mayam ma loi derami ko ojik to haidong no gibo wani then siminsa oi giba NBN se matam da MLA manga muktani mawonda support toron dei se adu sedana adu mawonda dum happy mawonda confidence le na happy ko aduna smile le aduna MLA singi manungda aina power leire aina masing yame khole amma tawre na BJP manungda aina leader oine se haiba sanati aduga then aibu government saman bio se masi MLA singduna haibada ojikti hangoi ningai oy karigino haraga manipur da thoiba lan se da MLA sing mana kari mana thodang lawraga kamai torga du jam sang bagi indan bangam dir nai pot ama so dum lei bani na moda question jam hangai lei pot amani na moda moina hai bangam de somme party di amatani nadra sai double engine ni hai ni ko double engine ji songi manipur gi engine ti yadra ni ko block ka ga yenge yadre nadra hits laga yenge yadre ko yada bodo amadu na sing bodo su sing amuk ta na hudumam ne ko lakrong thomam ne ba ada hoji kamai to gi nauna samjalaga sajalaga madu soro khar lak chingmu ya bu ki stage da lei hun bai bam sangra sangi ko ado soro la ka singba ya bu ki stage se kam kan da lei du no ha ka da ai wara su wana noise kamen samalage election ju kui de ga na khalak pi wa khalo na ma la ga di samalak pai ya ba to di khoina noina MLA masing yamba kanu gi seminar weramba nong thom bi na MLA masing yami adagi den speaker gi kamuna masing yami ga na khoina haiba se masiyati moi madu oidaba pot amane ko kanana center da ai to masi semis ohin gani er khan ba madam ohil kane ko adagi noi MLA mayam leiri mayam se marak se so pam dre MLA nataba ma masemis ohilani hairena adum hakini adu yadabi yadi ko moi loi yani sinema aduna akoina hayengi sadona game nama seven bagi matam ma yorokan sida MLA mayam jingji adag observer tharaga unarakani unaraga one line resolution lone ko center da khalakpa BJP gi headquarter na khalakpa lusing badu da akoi pun mak sawat le se MLA khudi mang loi na warep se lauraga aragi madu khalakani aduna moina khalai badu na se so oigane ba ko ada hojikta haiba se party na tangna gadam ne ba ko ada tawgadi masagi kano se akoina blame moina sapna taba blame na taba ko magi solution ama pura sakada ne ba akoi sa to gamen ama shemagi gamen ama shem kanda nagasu kukisu sadam na kholaga sapangam base manangam gani mana tawragadi kuki ge MLA singsu mongona sagolakani natra sumba adagi den akoi yam thuna solution propangam na ba akoi magi miang makhara akoi hona bangam ni gaina thajaba yaba mayam ma madugi result mayam pigidam ne ko aduna tana ngasagi blame da sum tawba di yadi ko magi solution ama pidi yadi solution ama pira kanda ar center da takna bam change ko ar center do resolution do phajana magi solution do leiragadi solution ama leiraga center da phajana hairagadi ada ame sahana semandangam ponte ko prime minister Narendra Modi na semandangam ponte adugadi semandri do karigino hay por ama lakane ko ado hojikta do yogdi moi machine bokta punna salibra nataga to hai toribra khangde moi machine ji makai udongna khoi de power yawi da badagi moi jamta pau phono phang rai tare ko thi phang de ne mai kendra da board commission rabra khangra akoi khangde ko si post ki thak ta lei aduna moi da leramba protection do leitrabani
MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖꯃꯛꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯅꯩꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯅꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ 우신 ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯩꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯏꯟꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯂꯣꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯂꯥ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯕ ꯁꯥꯂꯥ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣ ꯄꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ ꯁꯂꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯤꯅꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯧ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯗ 우ꯁꯟꯕꯤꯔꯣ 우ꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯝꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ matang ꯆꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ MLA ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ matang ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯝꯇ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ matang ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯩꯅꯒꯗꯕ ꯃꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯅꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯇꯣꯟꯅ ꯇꯤꯟꯅꯗꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯍꯤꯡꯉ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯩ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯎꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯛꯄ ꯃꯤꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯦꯚꯤ ꯋꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕꯗꯣ ꯍꯥꯞꯀꯅꯦꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕ ABCDEFG ꯕꯣꯛꯀꯤꯗꯨ ꯁꯨꯡ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯣ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂ Z ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯁꯧꯒꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯁꯧꯒꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ आर्मी की रूल नहीं मुझे चल रही सी आर्मी दी तो इधर माय कमांडर दुना तो ये सर तो दुने बको अदुना आइना खमदा मुझे आर्मी की कमांडर की रूल नहीं मुझे सेंट्रल लीडर ने लौरी से अदु यु ओइना दी याम फै हाइव इन बखोटपा आर्मी की रूल द चथदन तौरी से अदु की पोटू सोइदन लाकनी अदुगा 2027 द इलेक्शन लेरिना को अदुगी ममांग द सोइदना सरकार अमा सेमगी पोटी लाकदो माली कैनोबो असेंबदी डिजॉल्व तौरगा अनौब खनबगी फबदी याम लै फबाइदी हाइदी मोय लेरिंगाइदा कैम तौंगम गिद्रमनी मोय हलकदोइने अनो पॉपुलर गवर्नमेंट जी खरामा हलकु चाइ खरामा हलकतो जाय आयाम बस सोमलो हलकनी दी अदुम ngamna ngangna kini मंत्री ओइब खोपगी ngangna बदी यामना हाइब ngakतने मोय सिंगसे लेबाकी करिगिदी कॉन्स्टिट्यूशन की पथाप त पीरिबा रूल रेगुलेशन अदगिदी शेड्यूल नंबर 7 द पीरिबा स्टेट लिस्ट यावबो खोइ तौगदबनी काइना हाइब अदुम बदी ngamdabako aduga masagi मंत्री की करी की तानरग फंगनब खोनब अदुदगदी आर्ट ऑफ हाउ टू बी ए मिनिस्टर काइसिदी अदुगी आर्ट टुदी am हाइजब अदुगा लेबाक्सी सलाइबगी अनोब लो अम सेमदना सिंग तम पुलनबगी लेदना को अदुमबगी लो दुदी ख वाटपे वारी कॉन्स्टिट्यूशन की तौगदब नियम नीति सुदी खंगब वालेब अदुदी वेरी क्लियर नि अदुनबु खु इरांग थुइने खु इरांग सी कॉन्स्टिट्यूशन फजना खंगबा अदुम सरकार अमा लेरम तागदी इरांग जु थोएब को थो दग दग थिंगिनेब को नत्र अनोब लो मयाम सेमगा हेक्ट तौगिदो पोनेब अदु मयाम दि तौब ngam अदुगी पोने अदु मिनिस्टर की थोदोना कोइना अदुम हानि सिंदु अयाम चौरापम हलकनेब अदुम को अदुगा मोय सिंदुना इरांग सि फन ngam गदोरी बरा हाइबदुदी आइन खंबदा अदुम
bab ta di hana ngam da bu ko mai ngam doino aduna adu gi du big question lei adu da yenga di fresh mandate ama lobuna di adum aphaba oye ba ko adu akhoi na adu di thamba ngam dre kai ro magi assembly gi tenure si wat le ba ko sahi ani mu wat le bani ani hentak wat le bani adum center na kai go makhara adum khanar kani election tawdi mamang da BJP sarkar am leraga di hayang face saving measure ama 2027 gi assembly election da kai go makhara ngang bu di yai dana ko CC achievement tawre ba haira su aduna adugi poni ana PR thamaga assembly di job tawraga election tawraga di BJP si amu halak pada halak pasu India si di mera bharat mahana si ni dum akhoi da kainu khangpute dum tawi ai election yam haiba mi yam leibani na aduna athu praja sin su thoidokna mi phaba phataba yengja pote da adum election ja harau kumai do mai la aga sima yem do mai ticket ja ina ga ta thadar am chaki wa ne ma yam lem leibang ne akhoi ai khan bada manipur si yam lemba democracy ki mahau si chap chana saja ba du ba aphaba leibang ni lor sui kanu election ga yam nungai na kana na phai phatino ka without any debate tawdana la ta thadar am ga bye bye kan ka phuki ba ngata ne voters electors sing si aduna yam nungai ba leibang ni da aduna hui tawdu si sarkar sem ga ha ga di claim tawdu di yaroi ko claim du di center hairani ibungo nang claim tawro ibungo nang claim tawro hairani adu haidi bokti claim tawro ba kaino akhoi da adu gas lejade ba kaino sidi akhoi gi kaino akhoi gi central party ni ko center na jo ba do haidre kam all india party ne center loi lep kani da european country gum da khoi sum daina ba da yam phajom lei moi ani sum masi BJP gi su moi in principle di lei hai tawdi aduna aseng badi kanan leader oi doino se moi kare ba mi singuna moi gi leader of the legislative party moi ne khanja ga da bane moi ma bhuji kari kunthra te pa ro kunthra te bo ha moi phamin na election tawdong ne ba seng badi european country tawis election tawbu da adu gi leader oi ga ha ga di 50% plus 1 oi do bo karmi kunthra ni to ha ga 30 phangda ya ru pa leader oi ha ga di adu sim so ka do ni bo ko adu phangda na han round da moi humari tawrani adu yogda kan da second round tawrani second round da yam the board phang da bo khathaw ne bo ko last moi ani khat tawrani ani to de phang ani da barabar ani da ngai ra ga di sum mathang mathang tawra ga last da mi ani khitang amu election tawrani party mung da tawra kan da 50% plus 1 phangmu pa duna chief minister oidoi ne bako chief minister duna mana council minister kana council minister oidoi ne mana khallani adu su amuk governor na hapane bako tawbudabu hojiki akoi popular government lake haragadi PR si revoke to change bako is fast PR claim han tawni claim to governor na report thar kanda governor na tabri posu ya hai mon hai si report the governor or otherwise hare bai ama yauri bako otherwise chathaga ju kangre na en na tor shi hai amaina PR revoke to bosida revoke to PR gi governor na piba report to moina council minister da Narendra Modi gi council minister da aduna article 74 gi makha da thadani council minister governor da piraga PRC revoke to re haidana proclamation number gazette tholokhini adu nimit da adu ne sarkar semi procedure sina law gi wai ni law ji da khuna chalai do ne ja 7 da ai ba do maina law chalai na le mi sing chalai bi bra khali tawbu bu akhoina sarkar semangam bagi claim to bungam gi gas to di leram no mandi adu di center na gas to pe kum changi bi mo gas lai ro kapsalo sarkar semuro claim to hayum changi ba ko aduna adu gi gas to leitabani na ngai ta ni center na yathang pirakpa that yathang will be follow adun to okay yathang du follow to ta ni yathang du ngai yathang du lak tarni na dum si phibam sum lai ba tare odabu miyam na ko gi mute oirani na thagat khiba sing ni kendra da MLA sing ori sing jeduna miyam gi apam su miyam kari pa me si khra nei na biraga kari to bu yai haibdu khana ga di asu phadong mali man fal si thoram da saruk ya bi ba jab Singlen oza Hemanta za Premadam khona tha sa phongdok chari masi wena di SK TV na sandok chaba man fu fal si thoram ta selo chinjari yimri sungam kana kurum jari